Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagip. Ti napalabas. Lele. Si Kamanan, ha? Jumari. Saan ka di mo ko nakeng ka idi? Pala damom ti ko may magpasyar ki di leya anak ko. Kit saan ka nga ba ikare? Sipod ta. Agraduar ton nila ti kolehiyo. Idinto ta si ka. Nagtalin na ed ka nga mangalap laeng. Ilala, agawid kan. Pumanaw kan. Tata, iba't pati ko na iunan ni Leia. Ipapilit mo. Hindi makitak ni Leia manong naming isinsenyas na nga orayan na wano orayak isuna itiigid ti baybay. Kastamot manen manong namit inaramid na idi damok mga umay pasyarin isuna. Nabanak ang root iti baybay, igid ti baybay manong nami kat sadyay nga inoray ko ti babae nga ipatpatag ko. Nga idi pa'y laing manong nami. Nga da kami ti 4th year high school. At naggraduaran kami nga root ti high school. Idi pa'y laing manong nami. Nga addan relasyon mi. Idi pa'y laing manong nami nga naramanak digiti bibig na. Idi pa'y laing nga naarakop ko isuna. Idi pa'y laing nga nagkinari kami. Nga awan tagbalbaliw ka na kami. Ingkarik kang kuha naman ng nami nga isukit isuntulaing ti babae ti biyag ko. Ingkari namat kanya. Wan, adda karina, kari. Nga oray anyat mapaspasamak. Agraduar man iti kolehiyo, ket saan kanyak. Nagtalinayadak nga manghalap. Ket siyok tuluayang ti patpatag na. Dahil ka po naman ng nami nga inuray ko isuna dito ikid ti baybay, ket edi mapasungata kon manong nami. Nagtaraya ko namang sabat kang kuha ng tapno arakupak. Ngamid arakupak kumama manong nami, sinarapan ako. Oh, mabitlan. Mabitlan? Abay matan. Ha? Sabali idi. Sabali ita. Nangig mo? Chumari? Sabali idi, sabali ita. Alam mo na da relasyon ta, idi at dati high school, kinuri di adak pa lang ti first year college. Anyam, yung karimiding agbasa kamit iti kolehiyo. Yung maging ganat la. May saka lang nga mangalap. Idin to ta graduating akon. Lading ita, tasaan ko matungpal ti karik. Adabayin na, adlan sa bali nga lalaking ipatpatig ko. Kanadapayin napasamak ka na kami. Sa anak ko nga virgin, Jumari. Ngimada karim. Ayan na nagiti karim, Leia. Minamauyong deta nga kari. Nagkari akong peso diya, ngimamukngot ka sa sitwasyon. Saan ka nga patpateg, Jumari? Kabutaddan sa bali nga patpateg ko. Nga dapayan napasamak kada kami. Isungalipatan na kon. Tingkay nangigan, papagayam ket may salayang kapaset, tiba kasalitaan ni Jumari iti probinsya ti Ilocosur. Nga dito nga pakasalitaan na papagayam ket iso ti umunangin tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week. Second week no ka na yan. Second week iti Hulyo, pamagani, ito nga taon 2026. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kaya di programa tayo nga lagip tinapalabas. Sa pangabakan nyo, kadagkel nga premyo, apay ko na yo, gabata in cooperation with Yum 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 Special
Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Papagayan mi. Okay ba? Na kayo nga taga Hawaii, dito Honolulu, Hawaii. Agorder kayo ta dito Yum 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 Special Letson Pork Belly. Derereren. Nananananan. Papagayan mi, madamdamain tayo ituloy dito yung pakasalitaan ni Joe Marie nga na panuluan iti kari. Opo. No adag kari kalpasan na kasaan nga matungpal data nga kari. Anya ti mapasamag. Padaanan nyo, papagayan tinte pa ng tuloy nga panangibasa, ti pakasalitaan na. Ngayon na mabuyo ita dito yung istorya ni Joe Marie ita dito ay papagayan mi, napimilas mo lang no, inkay to buyaan ti nananay pakabuklan na into no aldaw 12:30 aging kanati alas 2 iti malam iti DCJC Action Radio Lawag. Papagayam. Aya? Okay, salamat kadagiti madaman kagbibuya kanya kita ni Josephine Stango, ni Bacho Chay, ni Arnel Sambusonido, ken Mr. Aurelio Piesta Jr. dita Hawaii, ken dila dumapay nga madamang agbibuya kanya kita. Salamat for watching. Okay? Hindi man dengen dato'y 6 grand finalist tayo. Dato'y panagyaman kan awis na. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti panang isurat ni Marilo Baisa Yabes a.k.a. Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Dengken tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pailaeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dadakil dagiti preview nga uray kada kayo kabsat. Agbuy-buy kada tayo ni second ano place mo yun? Second runner-up 2025 tilagip tinapalambas ni Mr. Florendo Tagupa. Iso iti nag-second runner-up. Ayan, in last year, di pa kasalitaan na. Okay? At thank you, compadre. Lagak, Leonard. Mangkita ka mangkiditi ko ha. Napintas ti istorya na ta no kayat nang ilagip tinapalabas. Umay matagpa-interviewhan niya. Yeah? Compadre, no, amang dita nga kayat damatag mangi entry ti pa kasalitaan da. 50,000 pesos gam sa ti awaten ti grand winner, 30,000 pesos first runner up, 20,000 pesos tinaawat idin ni Mr. Florendo Tagupa, 10,000 pesos ti third runner up ken 5,000 pesos para iti special award.
Okay ba? Nagdadak kila premium kapsat kablawan tayo man digit birthday dito yung aldaw. May sama dito nakalista dito ni. Mark Joshua Sampayan iti barangay 60A Kaawakan Lawag City. Happy birthday ken ka Mark Joshua Sampayan nagapukin ni mami nga Jocelyn Nagtarap iti Seattle, Washington. Kasarin to numalem, mga anak tayo ti kasarin to numalem ta kayo. Dati imbitasyon tayo. Okay. Tararan, duwa kam lang ako Duwa kam lang official ti barangay ti mga anak dito eh. Kaduak ni kagawad Jamaliel Mateo. Yeah. So advance happy wedding kada kayo nako para into numalem ni Clark Sidney Carino. Ken kasama ten ken Carmela May Palting. Happy wedding kada kayo advance happy wedding. Okay? Hindi nga ro din. Papalan tayo. Hintay ituloy ang pagkasalitaan ni Jumari. Yan, Nilagak Leonard. At dapat nga bibuya ka na tayo ita. Yo, adaman itlog na tayo crayfish manen-manong. Mansaw. Alagit mayat Magara agtarakin ka takawan da. Di ba? Takaw dita. Ni Arnel Samposonido. Okay? Pagkasalita ni Jomaring ente pinauluhan iti kari. Itulit nga ro din nga iba sa dito nga pagkasalitaan na nga kaskunak kita na pimbira sumutlang kay ulitan nga dinggen buyaan into no aldaw 12:30 ganat alas 2 iti DCJ si Action Radio Lawag ti programa nga lagip tinapalabas. Ituloy tayo nga ro din nga ibasa. Kas na kunak itahi manong name adda idin nagkinaawatan ti puso mi kini Leia di adda kang palang iti 4th year high school. Nagkinari kami. Nakalawlawag na ti kari. Titunggal may sa kada kami. Saan ka nakapagbasa ni ti college manong name agsipod ta mangalap kami laeng. Gagangay lang ti pagkalap mi kini tatang. Palned, pana, tabukol, ken dadya sigay, palned. Dadya. Dalangak kidya ngagpana dahil ngagkalap manong name. Ket idi ta mabangko sa rungkaran na damo ni Leia kasi diyan timpakita imprangka ni tatang nga didak kayat. Nga may damo nga pasyarag isuna nga nung naming imay dito ay kitibay-bay kat naagkak palay nga narakop kong ken naagkak dagiti lips na. Sabi ko ma, kaoresan ko maituloy ti pa nagbasa, Leia. Kat saan ka nagbalbaliw? Tungpalim ko mati kari. Kari. Wen, basta ikalikago mo, tagbasa. Ramanak man ang digit lips mo. Jumari. Ngem di manong name tinautin nga pa nakakiss ko ken kuana. Bisi akit pa nagkalap ko nang rona manong name idi tadda maipasdek nga beach resort. Iti ambay ti barangay mi. Kuan. Nabanag idi nagpana manong name ket insimang latak idi daytang mararami nga beach resort. May sama ti sumrek ag trabaho na kunak tinakem ko. Idi tada magmag na nga napintas a babae. Wow, kuno ka. Hello, kunan. Yes, ma'am. Adda nakalapam? Kung may kakumita, ma'am, noon da kayat mo. Uy, dito na eh. Kora po. Amom gayang tinagan ti ikan. Ma'am, una gabat na mahilig ka kiti ikan. Iso nga rin nga, agan nagatang ko na ito nga daga, kita patak direct akat beach resort. Dahil taking kuko ha? Ma'am, alam niyo nga rin dato yun. Mano nga ta kilo ito? Tsan-tsan talata na baka more than 5 kilos. Mano bayad na? Ma'am, saan ko nga pabayadan? Regalo ken ka? Alo? Ma'am, di na ka mabaling nga rekomendar nga agtrabaho wakmet. Conforme ti amok nga trabahoan. Kayat mo, pinakontratak. Umay kata, kasalita ta ni engineer. Babaen ka ni Ma'am Soledad, manong name dati namag ko tinagan na Soledad, siyakmet ni Jumari ko na. Wow, thank you ka dati inted mo nga libre ha, nag-imas dati nga sigagan.
Oh, engineer. Alayam ipagpagabong ka niya, kay recommender ko. Tagad to iso na, manghalap. Wala ma'am, recommender mo gayam. Ano tamo mong trabaho ti construction? Andiyak pa napadasan, engineer. Yung ano ti patrabaho yung kanya, so ori ka babaan na sweldo. Kada na yun na nakalapam? Kada. Katangin mo na tapangal daw. Ngayon saan ko pinabayadan, manong name libre? Uwan, sir. Okay nga rod, mangrugi ka intong bigat. Manong name agkalap kami kinitatang itirabi sa agtrabaho ti aldaw, barbari makorno ako na. Kitsa nga napupuutan ti panaglabas ti panawin manong. Malmalpasin dito nga beach resort. When? At the hotel, at the restaurant, at the cottages, kada dumapay, manong name. Idi na, nabangkumanin regaluan ni Ma'am Soledad iti ikan. Ilek. Wen ma'am, talaga amom aming lasti ka mama. Magusto dito eh. Manobayad na? Ma'am, libre, regalo ken ka. Tingin ko, nagahalong kanya ako na. Ma'am, tinulungan na ka nakastrike ka nagtrabaho. Dakil ti tulong mo. Ken ma'am, mabaling ka din nga alain na kang empleyado into no ag-operator na ti beach resort. Ano kaya mo karoon nga posisyon? Ano anya ti kabayla ka ma'am? Waiter, no waiter, o hotel boy, o janitor, lifeguard, nalingag lang sigurado. Uwan ma'am. Yeah. Sige, alain kan to. Ngayon saan nga janitor, saan nga lifeguard, saan nga waiter, saan nga, agbaling kang assistant ko. Ma'am, agbaling kang assistant ko. Isuro ka laan. Kahit mo sa no awang ka, being assistant manager, siyak no kanti manager, kawan. Ngayon sakbay dayta manong name na pangkopinasyar ni Leia agraduar idin. Kas na kurang kita manong name. Ngayon prang kamanen ni tatang na dinakayat. Aging gayin sa niyas ni Leia manong name nga orayek isuna sa diigid ti baybay. Tapno lang mapasamak manong name ti panangi-break na kanya. Ngayon ada karim kanyak Leia. Kari. Libate mo dito nga kari. Di ba? Nagkari ka mat idi nga ituloy mo tagbasa. Ngayon kaskas di mat nga mangalap ka. Mangalap ka. Idin to ta mga opisina akto. Agraduar akto. Nasakit na ito nga naramid mo, Leia. Jumari, saan kan ngayeten? Adan nubyo. Kinadapay napasamak ka na kami. So, halipatan na ko. Kabutan na lipatan ka. Ditakan. Leia! Laglagi pa mata karim! Leia! Leia, sapay ko mata sa muntong anak amin dito nga naramit mo kanyak. Ito sa mo panang tungpal ti karim. Sapay ko Manong name idi tam agpakada akon kini Ma'am Soledad papanam nalbasin ti oras ma'am agawid akon amo kan da problema madlaw ko mabaling ka din kaya into makainanakak di ka sa kantog subli being your manager agtungpal ka. Kahit no adamang problema, solusyonan ta. Manong name nagdigusak na road ka nagsukat. Naka-shortak ka, nakasando manong. Mawanak pa dito duty. Pero mapanak kita yan ni Ma'am Soledad. Nakaigam ti. Arak? Ala? Asiagad sa mata da problema na ma'am. Gabot kahit mo sa tagbartek. Uminom ta nga doa.
Linutok dati intad mo nga ikan. So pulutan ta. Sadya nga banda. Makan. Ita, tao minumtan. Noan nga ti problema, ti assistant manager. Problema mo, ti manager. Madi amam. Ano nga mati? Nung nakapatayak, nakapatay ka man? Sa bagay. Nung nakasikugat, nakabasol mo. Loko ka magad katawan na klayang Jumari. Ada problema man talaga. Di girlfriend ko. Insinanak. Sana nga tinumpal ti Karina. Iniadakan pa lang ti high school. Nagkinari kami. Ngam gamot saan ko nga na ituloy, di ba nagbasak kat agraduari ni Suna. Insinanak. Sada ka nun kayo nayat na. Nanta ka nun pa napasamak kadakwada. Di mga lakat sa bali. So ka di pa lang tayo atin. Naportag ka sama na, ma'am. Katayo mo ti pa nagmamam mo. Tadi nakadikayat nakasukat ni Leia. Eh, nadadaman na sanat na may karya. Nusika. Sa mo ba panunutan to niya mati kasasad ti panagbihan? Siya ti manager, sikat assistant ko. Pagbaligtadan tanton. Sikat ti manager, kat siya ti assistant. No, kasano? Tanaturturay ka dito babae ng lalaki. Ma'am, solidad tinagan ko, Jumari. Di mo ka din narapahap nga magkanda ka lips ko. Nabimpindas ka din nila yung miti siya. Inaunak lang yung tilpat na tawan ka. Come on, Jumari. Agor orayan di ka lips ko ka. Manong nemi nakapapangot ti panaglanang di kiti bibig. Naging ga ako na iti pa nakakwarto kiti hotel. Alam na kita, dan sa jay, itulit na sa jay tuminong nagpulutan. Let's go! Iti pa nakakwarto na manong nemi na lawa. Indisok, nagitinas kayo nga idisok, kalpasan na. Inarakop ko man iniso nang inagkan. Aging gada kami ni tirabaw ti kama manong naming at padpadan alamulab. Dinigos ko iso na kadagiti ang kakabarang agek ko tinaduma-duma paset di bagina. Oh, Jumari, lalaingem, may saka mga alam. Solidad, nalaingak na sumisid. Sige, sumisid ka. Oh, Jumari. Jumari. Oh, solidad. Jumari. Itilikudan anasugatan ti pusok manong nemi inaagasan nga dagos babayan kinisulidad. Kuwan, inikutak ti kinabirhen na, ti kinapintas na, ti kinabanglo na. Awanin ti sa pulag pa'y manong nemi. Imagine, isot na asawak. Agtagikwa kami ni tiyang pintas, naganar nga beach resort. Nagpapas kami manong nemi di nga rabi ket manipod mit idin. Umyan ako iti siled na. Iti may isa nga aldaw, manong nemi, inasit ganak, ti may isa kadagiti cashier. Sir? Oh, apay. Adan kid daw iti ko, discount. Discount? Bagam ta kasaritak ni manager ko na. Hindi umasdag manong nemi, ti mangibagbaga ti discount, na bigbig ko nga dagos. Leia? Oh, abay nga dakad to eh. Hanggang na pa nagkalap. Ma'am, iso ti manager. Kasano mo makag-manager ti saan nga nagturpos iti kolehiyo? Diskarte.
sa nga diploma. Diskarte. Anat kid-kidawan? Kuha ka ma. Jomari, ada maangay conference me dito yung kakaopisinaan. Kaya nagidawag ko discount. Kung naman dito kakayera, nga kasarinda na kakano nga manager. Hindi ito masadag na solidad manong na imi. Honey, ano problema? Hinawagan na katani. Kaya buti siya tagbaling nga asawa. Kuha, agit-kid daw ti kuha. Discount ni Leia. Ti ex mo. Di ka mat naganak abalasang, Leia. Apa mo, amamok da siya nakaputot kang kuha na. Nagkarelasyon da, nagkinarida, ngayong da siya amamok nga kinarelasyon na saan nga tinungpal ti kari. Di masikuga di sona. So ka naganak abalasang. Kasta gaya. Ti babae nga saan nga tinungpal ti karina. Adamat lalaki nga saan nga nagtungpal ti karina. Sige, patgam. 50% discount. Nagtaklimat lang. Para ti ex mo. Kaya nagaman na, tadi ito napili yung pakaangayon ti komperensyayo. Agdin dinawag kami ti kinapintas kinaganar dito ng beach resort. Ma'am, kasta. Magabayan, di pa nang manage me, idagbalin to ang asawa. Ungam, sweetheart. I-advance mo ang invitasyon ta kang kuha na. Naka-schedule lang kasarmi ka ni Jo Marie. Kumaka ito Dito ito humaangay. Libre to. Sige, gaman i-discount. Into nabigat. Isot iyo may mi. Sige, i-reserve meet conference hall para kada kayo into nabigat. Agmalmalem? Yes, ma'am. Tiyak mga rod. Makan. Nagapupay ka na kayo. Sige. Problema. Basta 50% discount. Thank you. Inakpay nga rod. Sige. Amo nga talaga nga nagkabalasang. Ama mo ka rod yan nakaputot kang kuwana. Nakarma. Di ba? Ano dyan ang ko? Apay makapag-manager, iti high school graduate lang. Ano tayo sungbat mo, sweetheart? Diskarte. Uwan, na-discarte yan na kay. Gabulang pa nagregalom iti ikan. Ken, of course, I love you, sweetheart. Iba't patag ka, kasman ti panang ba't patag mo kanya. Okay? Maganda, adalin ta. Planun ta't panagkalaysa. Nagkalaysa ka mga rod ka ni solidad manong nemi kat dita mismo nga beach resort iti nakaangayan ti seremonya ken syempre iti reception nakadado ti may. Gabotado ti kita nanganak kada kami nakaragragsak kami nakaragragsak datatang kinanang ken diri kapsat ko kading karik di kapsat ko nga pagbasahe kita. Sa nga balik nga sana ka graduar manong nemi ti kolehiyo basta mapagbasat ken pumintas ti biyag mi. Babayan iti diskarte nga ni soledad tinagbaling nga asawa nga pinaraburan na kami ni Apo Diyos manong nemi iti upat nga na. Dito nga rin, ti pagkasarita, manong nemi kat thank you, itilig mo nga nang iba, sagat sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan di biyag, kadagitipadak nga nagdengag, kan nagbuya, more power to your program. Tingatagyaman nga pagaya mo, Jumari, iti Ilocosur. Thank you, Jumari. Thank you, matkaragiti nagbuya. Hello, kini Carlos Akupan, Compadre Carlos. Mustamat ni Comadre Jacinta. Ni Binilda Pantalyon, Pakulan, dito akin na nangisurat. Writer, kada ito'y 5th grand finalist tayo, ni Kako. Iti Santo Domingo, Ilocosur. Ni John Jacob Bagawisan, hello, Erlinda Panterosete, Erlinda Estabilio, kaya ni Erlinda ni John Jacob Bagawisan, ni Marilyn Tamayo, paring Rogelio Boy Baldonado, yan. Dati weekly winner tayo datoy. Best letter of the first week of July, pagkasalitaan ni Rogelio Boy Baldonado. Lagak Leonard, kaya dadumapay, na nagbuya, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. in Hawaii,
Okay, madamdamalaing nga kakadwa tayo iti Dear Manong Nemi. Naklabasit ag breakfast, saktog subli. Haya, Dear Manong Nemi ang programa, iti Dear Manong Nemi nga page. Salamat for watching.